Aska, ini memilih soal juz 1, nak? Oke, Masya Allah. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 1. Kelas 1 SD? Iya. Oke, pakai mic-nya? Pakai? Iya. Tadi datang sama siapa? Sama ayah. Sama ayah. Oke, ayahnya di luar ya. Ini pertama nih sepertinya ya. Semangat puasa kan? Iya. Oke, perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya. Iya. Silakan Pak Ustadz. Baik, makasih anak kami. Rasulullah, dengar nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Soal kedua, dengar. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. Satu lagi nak. Belum nak, satu lagi nak. Ya, satu lagi ya. Satu soal lagi ya. Siap ya. Oke, ya. Baru dua kan. Satu lagi, dengar nak ya. Ya. Coba dengar baik-baik nak. Oke, udah tenang? Udah ya? Baik ya. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال
Sadaqallahul azim. Ah, itu baru. Itu baru ya. Masya Allah. Pak Ya. Ustadz ya lancar nih Pak Ustadz. Gimana Ya. komentarnya Pak Ustadz? Pak Ustadz Rafi'i silahkan. Ya, alhamdulillah. Saya tanya dulu. Askarullah kelas berapa tadi, Nak? Kelas 1. Subhanallah, Masya kelas 1. 1 SD ya. SD Pak Ustadz ya. 1 min. Ya, ini 1 SMA enggak hafal. kelas 1 ini, Masya Allah. Yang mudah-mudahan menjadi mukjizat Al-Quran akhir zaman. Amin ya. Ya, nanti ya bagus ya. Tinggal lagi nanti ya. Coba ujung-ujung lagunya itu Nak ya, belajar nanti ya. Ada yang turun ya. Supaya dibuat lebih indah lagi. Seperti qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, kan enak dia kan? Nah, tadi terus naik-naik apa dia supaya bagus. Ya. Kemudian kalau bisa pada ayat-ayat yang panjang itu Nak, jangan terlalu dipaksakan. Seperti tadi soal kedua wa iza laqul ladzina sampai 1 ayat habis kan. Sehingga tadi ada nampak menyambung napas kan? Ya, liuhat jukum ya kan, panjang kali sampai habis kan ya. Ini memang kalau untuk qari'ah, untuk qari cocok nih, napasnya panjang nih kan. Ya. Ya, baik, makasih. Oke, baik dari Pak Ustadz Yuni Maha. Ya. Tunggu dulu. Ya. Dari dulu dari Pak Ustadz Yuni Maha. Ya, alhamdulillah tuntas lancar ya. Berani. Cuman itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Rafi'i tadi ya, Nak ya. Jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan, berhenti aja, wakaf aja, nanti diulang balik ya. Lain kali dipelajari lagi cara berhentinya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Askarullah Mahmud.